Payugu prezident. Sizde prezidentsiniz. Yok. Azı buna Kırgız indüstriyada janağı 19% ülüşü var da otasında. Al kim? Al şu bize kadar siz de. O var. Bu kişi. Cer şu kişiniki siz şu düşkön paydan 19% alıp turasız mı? Yok. Az reçteki bölümler. Az reçteki bölümler. Bu yerden de çiste sizin interesiniz varken 4 milyon son Kırgız indüstriyaya verdik. Былтыр murdakıcılık deseyler. Oldu sol boyunca aşağı kalmalar. Siz o şonda 203 milyondan özünüz alıpsınız da. Yok. Ne kalanlar? Dolayla koştunuz. Koşulgan. Kança? Cermden kirgeniz siz? Cerme. 50 milyon ot koydunuz. 51 milyon. O yerde. 51 milyon ot koydunuz. Bir sotuku 1700 olur. Это очень дорого. Это очень дорого. Это очень дорого. Вы должны вернуть это все. Уже 19% мамлекетке өткөрүп беремиз. Прям срочно. Срочно өткөрүп. Это же мошенничество. Неге мошенничество? 56 миллион, как это так? 56 миллион. 56 емес 51. 51 миллион. Кандай ушу 51 миллион турмак эле? Независимая оценка, как полагается. Бул жерлерди билесиз, кандай жерде. Хорошо, давайте эме секретарь жазгыла. Кана, давайте что будем смотреть, тут ничего нет. 50 миң доллардан ким эле зыңкыйган шахмандар берди. Сунуш бергенбиз. Зыңкыйган шахмандар берди. Азыр окушсаңыз, азыр моңуз şu извиняюсь, мусор да, орустун техникасы. Орустук эмес. Орустук эмес. Мен түшүндүм. Ушундан көрө шахман албайт белеңиз. 50 миң доллардан ошо кеткен акчага 30 шахман алмакчы экенсиз. 30 шахман. Бул мындай болгондо. Буга эми биз буга түз кириш албайбыз өзүбүз. База КАМАЗ ичейме. Ким алган муну? Ким тандаган? Бир комиссия тандаса керек. Ооба. Ошону айтып Жарасып алган да. Жарасып алган. Ошол жактан сунуш болгон. Онда сиз ошону айтың да, мага алып келип берген нерсени, даяр нерсени иштетип атам. Жок эми биз биярдан түз биз кол коюп биз сүйлөшкөн Бул болдук. жерде мындай болгон. Эде Жарасул деген мошенник бар. Тиги Акылбек Усенбековдун жоросу. Азыр аякта жатат, келсе болот эле. Келиш керек эле дейм. Келиш керек болчу да. Аякта азал байнал. Машиналар кымбат. Эки эсе кымбат. Эки эсе кымбат алган. Прокуратура менен шоты палатадан группа өкүлдөрү иштеп атат. Ошончу келиш албатты. Атабойевич, могу жергечи мына 70 миллион, 77 миллион сомдо кымбат да моя канча. Почти 1 миллион доллар кетип коёбуз. Бир такой не может.